Ja sam Emir Delić, rođen u Mostaru, živim u Mostaru, a nadimak mi je Mira. Znači, od rahmetli oca išao u ribu, znači imam staža ogromnog. I već ljudi znaju sa strane šta je buna i da ima u njoj ta meka. Oni svugdje mogu otići i na ribnik, i na plivu, i na sanu gdje sam ja bio. Ali je meka Neretva i buna. Kažem vam, u zadnjih 3, 4, 5 godina se predijelio za ovaj fly fishing i ima nas dosta vamo koji to volimo, koji čuvamo, koji pokušajmo da nešto napravimo. I tako smo i dobili svjetsko prvenstvo i još se više pročilo na promociji ove bune. Došao je svijet, već se ljudi raspitivaju, već dolaze i ja mislim da mi moramo nastojati da ovo sačuvamo, da popularizujemo, da uhvatimo ekologiju. Fly fishing je vrhunac lova. Ko to nije probao, ne zna šta je to. Blagajci, pravi, domicilni ljudi ne znamo šta imaju. Ne znaju, ja imam priliku da odem na ribnik. Ja imam da odem na sanu. Kako su ljudi, a buna u odnosu na njihove rijeke, car. Znači, pod jedan zaštititi, uraditi malo ekologije, da ne ronioci su opet izvadili nešto za svjetsko, da se ne baca to smeće. Jer ja sam na buni često, kad pođu u vikendaši kući, niko ne nosi sa sobom smeće, samo kese idu po bunu. Ja ne znam, je li to svijest, je li to mentalitet, je li kako nastojati to ovakvu ljepoticu zaštititi, ja ne znam. Najsretniji da dođe ovdje 10 djece, da imaju štapovi da hvataju i mi stari treba da se pokupimo. Oni imaju drukčiju svijest od nas, kulturniji su od nas, ali mi moramo na buni imati 10-15 djece da zagaze, da hvaćaju, da na njima ostaje svijet. A vrlo je bitno da djeca idu na razne rijeke, na razne, da upoznaju ljude. Ako si ti skroman, ne znaš niko, da ode se na ribnik, da se ode u Hrvatsku, da se ode u Crnu Goru, da spostave komunikaciju, onaj će mu dati muhu, onaj će mu neki pribor dati. Naučit će, ako si ti svezan u svoju samo okolinu, nemate niđe.